First Lady. Iyi ni episode ya 2 kuri Star Times nk'ibisanzwe. Do you think it's wise to bring kumbe tuvera twigarukire ku ishuri. Abana ba president biga. No, I had just got here. I was supposed to come earlier, but I got caught up with some stuff. Yeah. I saw you from a distance. Nakubonye uri guturuka kure. Nabona guhuza uri kumwe na Max. We were discussing our next project for humanity. Twari turi kuganira kuri projet y'ibyerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. So you'll be spending more time together. Uze ugiye kujumarana nawe igihe. Wait. Don't tell me you're jealous. Utambwira kugeza ishyari urafushye. Jealous of her? Jewe mfuhira mukobwa. If you're not jealous, then give me a kiss. Nimba utafushye ma kabisa. How about this instead? Waguha ingumi se ahubwo. Your boyfriend won't be as cute anymore. Nkubita ingumi se sheri wawe urumva nzakomeza ndi bogari sura wayangije ni Jonas. Bano bafanye. Is it true, man? What is? Wewe bintu nukuri biri kuvuga. That boy Alvin told me akuyobora ikigo yaduwaye. Great student. Uri umunyeshuri mwiza. Waranamamaye kubera ama blog yawe. Want to? Hago bishaka? I'm just a blogger, Nina. Je ndi umubloga. Sinshaka kwivanga muri politike y'amashuri y'ibigo by'amashuri. Aho kugira ngo njye muri politike y'ibigo by'amashuri namara n'umwanya nawe. No kubisa umutombo. Na umwanya nawe banywangisha ahubwo nawe marana nawe. You two should go outside and attract customers for us. Umva mwese rero mujyanze mujye gushaka abakiriya. Uyu ni mama wa First Lady yabuza abakiriya. Some people walk by earlier. Hari abantu baciye hano hanze ya restaurant gerageza kubahamagara bariruka. Gushinga restaurant ni kimwe no kubona baza kurya ibyo watetse ni ikindi. We murebe kuri televiziyo bashe kuri televiziyo barire. Isabel, please. This small crisis was averted because of the president and the first lady. Umva ibibazo byose byabaye hano byahagaze by'abakozi b'abanyefilipine byahagaze kubera president ndetse na First Lady we. Melody. And in Maldiviano were released because of her? We mwakwemera ko abaturage bagenzi bacu muri Filipine bari bafunzwe bari kubera Melody se. We natwe tubwire Melody azadufashe muri restaurant yacu mama. Yakwamaza restaurant yacu. Melody ashobora kubwira abantu baturutse mu ngoro y'ibwami bakaza kurira muri restaurant yacu. Icyo gihe byatuma abakiriya baza ni nk'iyo kinjiye muri restaurant nyine akayiriramo. Abaturage bose mu Rwanda bahita bavuga ati buriya niyigezweho niyo yizewe ahantu na rukarira. Kaza batanye bati First Lady azarire hano. Then what are we going to do about our sales? None se abakiriya turabakura he? Mama aravuga ukuri. Problems on our own. Dufite kwiga gukemura ibibazo byacu tutiriwe turushya Melody ngaza dufashe. Some long overdue fun in Maldiviano, Ponte. You know very well that this is her first time going there as enough sitting around. Stop looking for customers now. Go on. All right, Mom. Let's go. Let's try harder. Really? Barakwereka kumbe hakurino Melody batangiye kumucikisha ni First Lady. Melody. We should go back. Dusubira inyuma nyamara. Val. Melody ari gutoroka Val. Val, I'm sorry, but I really need to go see my... Mfite kujya kureba inshuti yanjye. Yari yafunzwe ngo ni bestie. What now? There are a lot of guards. Hano hari abarinzi benshi turacaye. Val, do you see that truck over there? Urabona iriya modoka iri hariya? Tugende tuyicomekemo. Out of here. Huh? What? Yes, stop asking questions. Okay. Twagiye ni imodoka ije gusohora ibintu. 3. Let's go. 3. Twagiye. Bayita baco. Baze bicomeke muri iyi modoka ibajyane. Yeah. Urebe. Yeah. Myla. Yaje kureba amayira hano. Bestie! I'm so glad you came all the way down here. Tunejejwe no kuba waje hano. Bestie, by the way, here, meet the guys. These are the OFWs. Aba bose nabo bari muri OFWs. Yeah, ni Overseas Filipino workers bakorera hano. Hello, Conrad. Conrad. We have a situation. Dufite ikibazo hano. Wiharawe hamagaye. Ndi kumwe na First Lady. First Lady yaje gusuhuza abandi bakozi batazanavuga ngo yarabirengagije amaze kugerayo. You know, I really
was going to the center here. I used to come here all the time to relax during my day off. And we used to volunteer every time there was an event here. Of course, I was also able to help our fellow citizens. ati nejejwe rwose no kuba nanjye nafashije Hey, it's great. abenegihugu bacu njye na perezida. Of course, I'll never forget all the lessons I learned when I was still in the OFW in this country. That's why I feel you, because I was in your shoes once too. ndabumva kuko nanjye nahoze mu cyimbo cyanyu, nanjye nahoze ndi umukozi nkamwe. It lies in our own hands. What's important is that we should work hard and we should never give up and lose hope or perspective in life. Gosh, Bessie, you really are a blessing to us. uri umugisha kuri twe, batangiye kumushimira. Good that we have a voice. byibura ubu ngubu turatekanye kuko dufite ijwi mu ngoro. Concerns will reach the president and byibura ubu ngubu ibibazo byacu bizajya bihita bigera kuri perezida direct kuko hari. Long live the First Lady! Woo! First Lady! First Lady! Not so loud! First Lady! Please don't shout. Other people might hear us. I just snuck out to get here. I'm sorry. Oh, is that so? Okay. First Lady! wait tuvuge fast lady tumusingize gahoro batatwumva fast lady. First Lady! First Lady! First Lady! Look, you don't have to worry too much. ntabwo ari ngombwa uhangayike, Do everything I can to help ndakora uko nshoboye ngufashe. people. Can you tell me what your problems are one by one? noneho mumbwire ibibazo mufite umwe ku wundi gake gake njye kubibavugira. umva twebwe abakoresha bacu rero binaha muri ibi bihugu by'amahanga twaje gukoramo baratwambura, hari aho tugera batangiye kumuha amakuru yose uyarumirwa. Val, hurry up. You're so slow. Look who's talking now. I've been telling you that we should leave, right? Sorry. mbabarire, Try my best to listen to the uyu problem munsi nagize amahirwe nanafagize ibihe byiza nganira n'inshuti zanjye zimbwira ibibazo, for them. numvishe mbabajwe nabo. Oh, right. I hope the ball isn't done yet. Maybe we can still make it there. nizere ko ikirori kitararangira twahita tukijyamo tujye mu birori. Alright, you twasohotse tugaruka nawe dufashe, genda ubanze wambare rero tarajya kurakubitana n'umwamikazi oruga. Hello, Melody. bite Melody? ya aramufashe nyiricyubahiro. bebe Hello, Melody. Melody, Your Majesty, nyiricyubahiro what are you doing here? urakora icyano? Well, I wasn't expecting you to be so audacious to leave. ntago nari nzi ko rwose utinyuka cyane bigeze aha ku buryo urenga no ku mategeko y'ibwami ugatoroka ukagenda. I'm really sorry. mumbabarire, I just went out to see my nari friend ngiye kureba inshuti yanjye when I was working in your country. ndetse ndeba n'abandi twakoranaga ubwo nakoraga inaha. You once had an overseas contract to work here. And this friend. Was she the one who came to the protest earlier? umwe muri abo izo nshuti zavuga se abandi baje kwigaragambya hano kare? Your Majesty. yego nibo. I see. ndabibona You both don't obey rules or follow protocol. bisa nkaho mutubahiriza amategeko cyangwa muyagendereho. No, Your Majesty. oya ntabwo ari kwemeza nyiricyubahiro. Because we treat each other as impamvu nagiye kubareba sisters. ni inshuti, ni nk'abavandimwe. But, Your Majesty, gusa nyiricyubahiro, you going to tell my husband? nizere ko utabibwira umugabo wanjye. He's a nice man. umugabo we ni umuntu mwiza, I don't want him to feel more embarrassed. sinshaka kumutuma yumva yasebye yongeye kumusebya. Oh, so you won't tell him? none se ntabwo uri bundege ku mugabo wanjye? So kind. You're so mbega ukuntu uri umwana mwiza, urakoze. gorgeous. bebe karisetsa. Tell him on one condition. kuri kondisiyo imwe kugira ngo ntakurega. Condition? iye kondisiyo? Tomorrow, ejo you will help me escape. nanjye uzamfasha unshikishe mu ngoro nanjye njye imihanda ndebe uko hameze. karashika iyo ishyize mu ngoro y'ibwami iratoroka ikajya kureba imihanda uko hameze, baba bakumbuye imihanda. Melody, PGA is looking for you. yeah. See you tomorrow, Madam. tuzabona nijoro. madamu Melody taco. Melody, get dressed now. Melody genda ujye kwambara.
Baby. Yeah. Madam First Lady, where were you earlier today? Why? Ladies, I'm sure the First Lady has a good reason for her absence. The First Lady is spending time with the Queen to further strengthen the relationship with Maldaviano Ponte. Are you sure about that, Miss Prado? I know what the First Lady was planning to do. First Lady nzi ibintu yarari gupanga guhera mu gitondo. Is this really who you are, First Lady? Ese uyu ni uriwe kuko First Lady? I to your husband. Usigaye uri umugore ubeshya umugabo wawe. Madamu Perezida ubeshya Perezida ari hano. Madame Ambrosia. Madame Ambrosia. First Lady Soledad. First Lady yagiye kwifatanya n'abantu. Of course not. Bahoze ari abakozi arabeshya. My husband. Ntato ukiri Perezida ugeze ubeshya umugabo wawe sinigeze mbeshya umugabo wanjye. No, for First Ladies like us. Ntabwo bino bintu bikubereye First Lady kuba wabeshya umugabo wawe. Kubeshya Perezida kweli. Mr. President. Perezida. Went to the OFW Center. Ndabimbizi ko umugore wanjye yagiye kuri OFW Center. Yagiye guhura no kuganira n'abaturuka mu gihugu cyanjye. Nari mbizi Senate, nari mbizi ntabwo umugore wanjye ari umubeshyi. Barasebye shaho, bari batangiye gusebya Melody ngo yabeshye umugabo we. None umugabo uvuze ati nari mbizi umugore wanjye yagiye. Can I please speak? Bakore namwe bagabo mwareka nkavugana n'umugore wanjye twenyine. Tabikubita baco. So you knew? Yes. Val guaranteed that you would be safe. That's why I didn't send more men to follow the two of you or get you back. Ati nabimenye makuru yangezeho niyo mpamvu nohereje abandi barinzi abiri kugira ngo bagucungire kure muri aba nari nohereje barinzi ngo bagucunge. I'm feeling well this afternoon. Nakubeshye ko nameze neza mu ndu uyu mugoroba. Are you mad? Wandakariye. Can't be mad at you. Oya ntabwo nakurakarira mayirafu. I'm more disappointed because gusa wantengushye. Again and snuck out. Kubera ko narenze ku mategeko ngasohoka oya. Just wish you told me about it upright. Byibura wari kuba wambwiye ibyo ugiyemo. You're right. Uravuga ukuri. I know that as your wife, I should not have lied. Ndabizi nk'umugore we ntabwo nakabaye nakubeshye. Do not keep secrets from you. Ntabwo nakabaye nguhisha amabanga. I promise I will not do it. Ndagusezeranya sinzongera. I just wanted to make it up to you. Gusa nashaka nanjye kugufasha. We wanted to help Myla and the people. Nkanafasha Mayira nkanafasha abantu bose bakora inaha. Ndabizi. I know that you're always motivated by good. Ndabizi we ibintu byose ukora ni umutima mwiza n'impamvu nziza ituma ubikora. Niyo mpamvu ngukunda cyane. Ibintu byose ubikora biba bifite ikintu cyiza kibyishe inyuma. Ntabwo ari abagore batoroka bagiye guhura n'udusore. Ntabwo nzongera. I love you so much. Ndagukunda cyane Perezida na madamu we. Katurore mwirutsa aka gasero ubu ntabwo karatangira. Seri nziza cyane uzajya ukurikira buri munsi kuri Star Times